tukin LPS chung ko mai cham en tu te lali swa Krista mi in chi bai ka han buk thar le chewani tukina hian chanchin tha mathai ziak bung som pakhat chang som hi pariat atanga som thum thleng hian kan ngai thladon ani mathai bung som pakhat chang som hi pariat nangni thokrim le phurit phur zong zong te u ka hne na local ula keiman ka cholti rang cheu ka ngong kolbat ula ka hne na zir ro u thu hnuai rol le ril ruwa in ngai tlom tak kani hi ti chuan in tharau tan cholna in muang ka ngong kol chu nuama ka phur po azang ani atia hei hi lali swa Krista ina cholna thu min pe kania hei kan mamo hle a tunlai khovel buai taka hianin kan thokrim em mai ani zi nga tangin zan thlengin kan eile in tur thokin kan buaya then khat te chu a nei to fe kan hriat po hi a thokrim rima hian kan la tang zok te po nia hele ya hi chuan du tok tak tak hi om lova a nei po in nei bel zel hi kan du ani chuti rual chuan henge pathian pol na hun po mang man lo a chung kwa po in ko man lo biakina po kal man lo chutiang anga boy renga hun kan mang ani chuanin kanin en non le te po kanin en fia le te po poimo hle a ni helaya pathian thu hian nangni thokrim le phurit phur zong zong te u ka hne na local ula keiman ka cholti rang cheutia kha kha na tho lo tur engma ti lo tur ti na ni lovin then khat chu mo kan thok rima chol na musi lovin kan ha ma taksa ri ru tharau ha phurit kan phurit phur te chu ein ang vek lovang then khat chu enge kan na chung changa te kan chung ko chung chang te enge rongbol na chung chang te enge mukha phurit kan phura thinlung hliam te kan nia lusun khohar te nat na nei te tiang khanin tharau ri ru taksa phurit phur te tap ngoi te po kan niang chung ang zong te chu lali swa Kristan min shiat tir chu kan hne na local ula keiman ka chol tirang chu tiani mo chol hi kan du fekinarin om ange chol hanti khan rest chol hanti khan engma ti lawa thut top lam khan ni lova ha dam na thamuan na hemi ina asoi chu ani chutiang anga phurit phur ha dam lo chol thei lo kan ni chuan mo enge yang thamuang lo lung oi na nei lo buai reng ri ru ngai to ana te po buai reng khatiang anga ipik mo tunlai tonga chuan depressed te po niang chu depression tong kam te po hilar ta ma chutiang anga depression nei mo chutiang phurit phur lungai beidong kan omani chuan lali swa Kristan ka hne na local ula keiman ka cholti rang chu atiani hei tun hnaya hianin in o hlum te hi kan shen na sale ta maya poi khop maya enge lano pang tak tak duom tak tak te an ma ni nun na la in anin ti hluma anin ok hluma chung te thian te an shil hai mani mel ma pa setana bum na wangin khatian nun na kanin la khan to fek don ha dam don phurit kha bota ni don a shiat na te thamwan na diklo te mel ma hian alo pe ve thina ni chu wang chuan tukina he program lo en tu te po thi dai ka du khovel hi shi omanin om tia beidon na ri rupu te kan lo omani chuan mo kan chol na tur chu ke ma ni nun na kanin la ka emo mi te chunga phuba kan wala ka emoni lovin Krista hne na kan chola keiman ka chol tirang cheu ka hne na local ro ati ti tu hne na kan kal hian chuta chuan chol na omani mitui kara po thamwan na hlim na oma lusun na kara po dam na thamwan na oma rethei na kara po lom na oma mo khang har san na sang te kha a ka lo lakyang hal duak anga ti lo khang har san na kara khan hne na ka peng che chumi chung lama chuan ka choi sangang che ti in lali swa Krista hian min chol tir atumani tin khang har san na te po kha enge nyang atu lati phot chuan min la kian sak thei nima se zir lai thar te hi zir tir du min lo nei thina wang hian har san na kan to te po hi alo phal bok thina ni ka ngong kolbat ula ka hne na zir ro u thunwai rol le ril ro in ngai tlom tak kani hi ti chuan in tharau tan chol na in muang ka ngong kol chu nuama ka phur po azang ani atiani ain advertise thale ani intite ang mo TV ate po he kan huthina advertisement te kan muwa company sang te po in
ei cha kom takte hak cha kom takte lei cha kom takte in an thil zorte anon zwar thina anon fak thina anon soimoi thina ni heta hian lali swa hian I amma kha ani na dik tak ron soin aronin zuar iti top mayang mo aronin advertise ni chu achan chu he khovela company khalai a chethei ai enge nyang I hlim na thamwan na tak min pe thei lo tu te ronin zuar angani ve lova ani ero hi chu mo chatwa na hlim na chatwa na dam na chatwa na nun na he khovela dam thamwan na min pe tu mo kan thi hun pua ane na chatwa na min shwai tu chu tiang ang engkim ti the ania amma hi kan nei lo hi hlau em ama kan nei hi min du saka chu wang chon kan ne na local ro ka chol ti rang cheu chu ba ka chon eng tin nge ti ka ngong kol ba tu la ka ne na zir ro te te ani thu nuai ro le ril ro in ngai tlom tak ka ni hi ti mo ani pathian chung nung ber ro pui tak khan thu nuai ro le ril ro in ngai tlom tak ka ni hi ti ani chu kan en ton chu ni mo ani nen kan pan chuan thu nuai rol na te in ngai tlom na te kan lo zir chuak ve do na ni ti chuan in tharau tan chol na in muang kan tharau chol theilo wang hian kan zong thina tui hal re na te kan zonga ani lo a khovel thila te kan zong thina nima se chung chuan tui hal re na min pelova kan tui hal ati zwa zo ka kan real drama ti zwa zo ka chumi beidon na chuan I inti hlum na te mo thil swal le zwal ti du na te mi chunga nun ron na le phubalak na te min try lut fo thina ke mani ta na thalo le midang ta na thalo thila te kanin nuk lut thina ni nima se lali suwa krista nen kan pan chuan in tharau tan chol na in muang atia ni tu kena hian chol lo kan omem tharau chol lo mo hlau thong ru thamuang lo beidong room tap hlau na akhat kan omem eng tin nge niang chu ni ta sela o kha tiang khan lo ni ta se ti renga hun kal to le hun kal tur thira beidonga lungai kan omem chung zong te chulali swa Christian tu kina hian min so mani kan hne na local ula keiman ka chol ti rang cheuti ka hong kol chu nuama ka phur po zang ani ti ani chu tiang ang khopa a min du sak min ti dam min thamwan du tu lali so Christa nen hi ipanang u iphur rit zong te khan ne na lo ngatla nang mana iphur tlata wang khan arit lutuka izo lova I chawani kha mo achin fe sak tu alak sak thei tu che lali so Christa ne na lo ngatang che lalpa hemi ka chung chang hi hemi kan chung ko chung chang hi lalpa kan eizon na chung chang hi ka rong bol na chung chang hi lalpa kan ko shan kan ram kan nam chung chang hi lalpa nang ma khuta karon khate nang man min chin fel sakang che lalpa ke man ka phura kha zo lowa ka chau pha ani nang man min phur sakro lalpa nang man min so ma wangin karon kale min chol ti ro ti in lali swa Christa ne na kan lo hatanga ani chuan min phur sakanga min lak sakanga min ti damanga min thamwa nanga hlimna le thamwan na thuru khovelina pe theilo poisa ina le theilo chumin pedon ani chumi la changlo te kan omani chuan ho u tu kina nge hian nak tuk te kar le te ngak lovin tun huna nge hian lali swa Christa nen ipanang u ti in kanan in som non le ani tong tai na ilo neang olalpa kan pathian engkim ti thei tukina hian isom na o moi tak min shat non tir le wangin kan lo me kan taksa te na kan ril ru te na kan tharau te na lalpa I khoi na le iti dam na kan mamo ani tukina hian lalpa phurit phur taksana ril ru na tharau na te zong nangin min khoi la min ti dam la hallelujah amen ithil ti theina iti dam na ku chuan min khoyang che olalpa kan phurit phur zong te inne na rin na in kan ron ngata min lak sakla min chokla min tidamla min thamwan la min chol ti rang che kan tharau min chol ti rang che hallelujah amen tharau thiang nim tu kina hian en tu zong local tlangla taksana zong te lali so Christa wak na wal te ti dam na kan puanga ril runa thinlung hliam phurit phur te lo khoin lo ti damla an tharau nun lo siam tharang che voina ni leng in kapa nangin lo om puila ilama lo hipla kazir ti rang chewiti ange khan lalpa tharau thiang hlim nangin lo zir ti la lo ti chakang che lali suwa Christa min tlan tu hingin lom thu sei chungin chung chu kapa inhena kan ron dile amen
le tu kinatan kan du tok le do nanga SMS te phone call te in har sat na in ron khenzel don nia lalpan kan rama na tho hi har na alo thleng hi azwal zela rampo na te al chwa theina turin nasale zwalin tong tai in tan ilang uting kanin so mani lalpan mal som vek cheu ro se